Zurbaranbarrin beste etxegabetxe bat burutu nahi dute. Ekainaren 9an, Aurora, Angel eta hien 2 eta 3 urteko seme alabak etxetik bota nahi dituzte. Me llamo Aurora y vivo con mi familia en el barrio de Zurbaranbarri. Desde hace 6 meses estamos viviendo ocupando un piso vacío del barrio, al que accedimos por necesidad, ante la imposibilidad de conseguir una vivienda digna para mi familia. Vivimos con una prestación de la RGI, lo cual nos excluye automáticamente del mercado de alquiler. Lo hemos intentado todo, pero nadie nos ha ofrecido una alternativa viable. El 9 de junio nos desahucian. Vamos a perder no solo un techo, sino también la estabilidad que habíamos empezado a construir. Vamos a perder nuestro hogar, el barrio donde habíamos empezado a vivir. Oraingoan, erantzunkizuna hainbat erakunderen artean banatuta dago. Hauek, egoera zaurgarrian dagoen familia bat babestu beharrean, alde batera utzi nahi dute. Etxegabetxe hau indarkeria instituzionalaren beste adibide bat da. Horregatik, gaur hemen bildu gara hurrengoa exigitzeko. Gizarte ekintza sailari familiaren zaurgarritasun egoera ofiziala behingoz onartzea eskatzen diogu. Bilboko instruzioko 5. epaitegiari ekainaren 9 agindu duen kaleratzea bertan bera ustea eskatzen diogu. Eta udal etxebizitza alternatiba duin eta egonkor bat familiari eskaintzea. Zin egiten dizuegu, ekainaren 9an aurrean izango gaituzue. Gure gorputzak jarriko ditugu Aurora eta bere familiaren etxea defendatzeko. Eta ez diogu pasatzen utziko.